mala ken yam biya kamal ka nuor online tv channel ke jen gwasa me bana racha me bana jelin kel raja bukona linga ka nuor online tv channel racha mishitu gwasa dana wa mal wa jalatan re wesha kana robi bana racha me bana jekule linkel ngai kona mal kuma sa sudan shawlat re wesha kana robi ki ke kenya pin kuma kenya malan shalke tumani peace initiative bana mandana chalat ko kide be kon linkel gorno jin bi nyok nasen ko ken mi jiram jidit ka jan noro 9 tv channel me ke chuje puru jen jin ba be subscribe gwa am breaking news balin gwa se me chala do ne sha general pagana mum kwany alla kwar cha kwanya la kwar te ka bon mi shari la ka re wichen gwas mi ka dobra na cha malat ke je wacha ja kwanya la kwar kana kwar ko ken ban shoot ken bana kulaling duno jen chala do ne Chakwanya Lakur and Kwer Pagana Mum Chakwanya Lakur, Chairman and Commander in Chief of the United People Alliance, Mutual UPA, United Force, NMA, Ramame La Pagana Mum Jaram Chakwanya La Chairman, Kajan Commander in Chief of the United People Alliance, Kadobrana Shalat Kaja. And Boname Kashanka well Kapaike Ron Kine Dangro, Widjan Dangro the DH, Cherimangai Kone. Shikawa Ray Malam and Latka Kanarobi and Malamo Shuale Tuman Peace Initiative Kadobran Ngai Koneja Ala Bonnetin ko Kente Ngai Kon ke Shitke Bon and Shualke is South Sudan Opposition Movement Alliance Ke Soma ko ram keltin point de pagana mumka jen boname baje kulo kwanyo la kuor ntama jen kana bonte ko ken kel chigure malka men chala ran widimi kana robi chala do en gonene endolen rode men chawo dul re wechen gwasmi kana robi ke kenya ano waken chiguro dien mocha ka bondo dien mishali United People Alliance United People Alliance mo jen bonara nan cha kwanya ken ke mi chikan real kanu jen bugo den chol no ko shodo mo ko do badanen chikana gwi keja an bona me United People's Alliance wa ken chigoro den ko kwar kan bundi ala content re weekend kan tuman peace initiative ten la ji South Sudan den konden cha banrar kuma South Sudan wa ken chikaro den chu ko kwar de chikan ka kwany kan kwar to ban chu ken ban kelen gwasame do ba chala de gwasame lamen bona cha lara UPA kan kwar ko na cha kwantin cha General Pagana Mum Okech jaram dala chairman cha ja kwanye no ko do brana chalat keje Pagana Mum jen chairman General Paul Malong awan first deputy chairperson kwere roda General Pagana Mum Okech kwere nyam ram roda General Paul Malong awan first deputy chairperson ram dio do gwasame General Mario Loku Thomas wa second deputy chairperson Ramandian Gwasame men chanyo ko queen alangwandian General Stephen Boy Rolnyang General Stephen Boy Rolnyang chakwan the chief of general staff ka United Force alajan around United Force I mean general staff United Force nana pa kwan KUPA cha honorable Wal Daw Marach secretary general chakwan la secretary general cha Dr. Matur Gorjok Gak members Dr. Matur Gorjak Gak awajana members nijan are bonganamo General Liner Oyai Nyago Janawa members bonijan ki ramit nijare bonkanamo eneme lat ke je ke chanka waljok pai kel ron kin dangra wirjan dangro die cha jen gwada dan lat ke raja metin alo kenne titi ne di shop ko barro ne dijre dien waken kan la kwarone cha ka kul mo ken dong bia luaken General Pagana Mum Okech Gen Chairperson General Paul Malong Awan First Deputy Chairperson General Mario Loku Thomas Second Deputy Chairperson General Stephen Boyrol Nyang Chief of General Staff of United Force Honorable Wal Daw Marach Secretary General Dr. Matur Gorjo Gak a member General Iner Oya Nyago a member neme lat keje lat kachanka waljok pai kel ron kin dangro di ka do brana chikan lat keje
ana me jen mal dan chaw la ray wujin wini mi chigro din ko in kwarken tebe ka bot re malka mandana latke ka do bana chalat ke je karam dana cha kwanya la kur pagana mum ajara dana cha kwanya la chairperson ka commander in chief ka men ka bona chwal ke UPA ke United People Alliance wajan do bana ci kanari alaka ka je ko bu ko rodien bot ke je nono neme jana danan go de nywa yekel ka kuita danan len mal roda jere wi ka South Sudan ka timan peace initiative en gor ken o bu mal bi no rewi ka South Sudan me jiram jidit kan wor online TV channel ka jan gwa sa me gor jen o jinder je nywa na asen ko kien an biata ka mal ban len je ka le do dien bye bye